habis tadi? Habis kah? Habis. Oh, jadi kita naik apa lagi? Taksi. Naik kereta. Bagaimana po Noel? Pesan nasi aku masuk ke Manong. Wah, pesan nanti ya. Pesan lagi lah. Minta Ini Trump po. terapan DP. Oke. Kira no pala. Mumpung gratis. Anugerah. Ya, kita mau menunggu taksi pulang. Banyak cash. Ada di sini. Bunga berapa? Hmm. 25.